gari nyo kenyom nyo katuhe. Mai kah pi berat pi subhanallah. Nyo hatem dia. Nyo gimana bak kata dulu lah. Bak pegah ke gak berat. Ke pegah orang yang kon tak yublo jo Honda ta ba. Ni cok bit ke. Bek lagi nyong gari pro sabe kerja. Ada bok ngonyo cik ai kah. Alhamdulillah. Ya dulu mendong nyo cik ada cik hatem. Alah ayah jut pajan ke hanak tanya iwo. Kapeton kan iwo li. Ikah ne. Lale ka ingat gak maknya duit. Kepa ka ingat. Ha ticut. Kakalon. Ka tu teh ji. Abdullah sabah tu. Ne dipeduli nyo. Pula-pula pingku dalam ka. Gari kena. Mu tak pun hana tanyo. Angkah lagi nyo. Han dipeduli le. Ana ena puda begah. Ada kiban-kiban tat. Nyala nek lon mandua. Urusan jabatan bahu sana wak ji mantam. Sampai dia tahu dah nyo kena tempuk. Ma kepu katuk demang amat. Mato baju. Tanyo dua. Entar tangga teka tiba ada ngenyan. Kiban hantar tot mendua ba. Tengok di wana. Mapui pajo. Berapa anu lagi nya. Nyo bulan get uroget. Mendeh konje diwo. Kaput ton di deh. Di yang rogap. Munyo ji anu di tanyo lagi nyo. Hanan dia tili dia merantau. Nya beannya, bean ke baju baru, mudi bululi tanyo hana. Ada bahagia. Ji tanyo juga deh. Kiban lagi yang tak pegah. Tak kiban pun yang kon anu tanyo cit. Dia merantau kau untuk tanyo cit. Ya kan? Lanjut lagi yang doa yang gak Halo, Assalamualaikum. Apa nak ibu gah dek abah kah? Yang ni abah gahnya abang pilihan dia. Cukup le dong bu dong. Dia bertaku nak di dong lah dek kau. Anak menor dong, tak kerempeng dong, abah. Mak abah pasti hanya getung lagi yang tanyo. Anak lain dong. Tengok non lagi. Lain gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om ya. Hai tu bunga mak megang. Wah meh ya, jadi nak kena awak. Nyaw lah kau je lah. Nyaw minta kau le. Minta pewan tu le. Tanggung gua. Mahana kau lawa ayahnya. Lagu mak kah dia. Apa tun kah anak lagu mak kah dia. Ayahnya kau lawa ayahnya. Tu Mana tu Mahana tak alam tu tahu. Enggak. Apa yang warna tu le? Kadang orang lagi ke gua macam apa? Amnya kau juga get lah. Wah. Jadi hana di depan lo. Ya mau nyohai telepon kacu kawin ibu deh. Ada cikon di ya. Kalau haknyo kau hana cipu telepon lo. Lahom tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Bati cik bu. Pakcik. Yo. Pakon yang mana nak cik di kelan? Tu dah mau dah ni. Anak pergi cik nak. Kadiwo di apa bah? Dipegah diwa wonyo mahal lah tok lom lohan. Sampai ti atuk le. Apa ha? Boh pane na diwoji kon dipegang-pegang tai putih nate mak ji. Nate ji kalau tu nikut lagi sih kejadian ji. Hana diwo. Malu si anak lili mak ji hom ji. Di Abdullah, cik anak tayang ke cik. Anak makcik ji. Cik tun di bawah ya. Peng dikirim Honda di dog ke cik ji. Nyo, bukan cik tapi ngai tangan Tuhan. Mana perubahan anak lagi kan? Alah, nak sehat ah. Kan bahila si at bah. Ngayo ko ile. Bele macam-macam yang lu mejak munek dah. Nek kedua dia. Oh, ayah lagi nyokan. Mana apa dia nak i tu? Okey dah. Assalamualaikum. Salam. Bang, belum pengen tak uang kampung berdua orang. Bolehnya tak balik lom. Nyo aneh lagi nyo dong. Nyo aneh kan. Adik iwo ju adik ile. Karena apa anak saya mau jino. Soalnya kerjaan lagi numpuk dah. Mungkin bal-bal mau belah orang tengok je dah. Tu membelah orang raya tahu. Kapan duka orang raya kan tahu. Kayak fikir cikgu dong. Anak kita pergi jino tengah dia dah kerja yang. Jino orang raya pupuk di dia orang raya. Jino baju cik. Aku sangka begitu cepat kau pergi dariku. Tak kuduga begitu mudah kau menyakitiku. Aku sangka